Ma'am from Zeredon Impact News Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Ma'am Buta Mokcheri. How Kiba August ki tang kulhumdoi Chayul Sigining Thogaban Numita Lebagasi Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Lebagasi Anuba Kugis Achoga Senpa Mama generate Tonugetamakta National Monetization Pipeline Haidana Project Ama Ogokre Policy Skip Mama Haibtare Haiba Asambida Kogi NMP National Monetization Pipeline Natraga Asset Monetization Haina Su Kangna Riba Dum Makalgi Skim Masina Leba Sida Riba Lenga Ki Makad Haitare Central Government Makad Leba PSU Public Sector Undertaking Sing Enterprises Sing with Business Sing Haibtare Lenga Ki Makad Leja Badum Makalgi Asset Mayamsi Lantum Mayamsi Maruina Nintina perform Taudraba Nintina monetize to Madudaki Center from Nintina Lakraba underperform Oivana Traga unutilized Orebana loss making. I do Masina Maram where a high companies in a high businesses in a enterprises in a Sian Tambuki Moto Sian Wina, Chalagalera Langa Tagadu, Makalgi, Asset Mayamsi, we lease type the rent out Toroga, private companies in the rent, the Bharada Sandukraga, Chahikara Sandukramatung Sida, Makoidegi, CLC, Marwina, Chahi Marini, and the Chahisi Paraga, Senba Chahi, and the Senba Chahisi Paraga, Lagato 2025 Pavusida, 6 lakh crore, have the crore se lakh. Taru ki senpam chahi mari sida hariba tongan ba asset class tarom do habtare lebase ki asset chelan thumoy ge doriba ko enterprise hagadra class se tarom do as minister of the maduda lambi yaure road yaure railways yaure electricity hagadra power generation ki yaure mining ki yaure airports ki yaure ko gi hitangpong woriba ports ki yaure to tongan ba hiram tarom do ki asset mayam se property mayam se masi rent out torga lease ta pithoga private companies in the pithoga madudagi ko lupal crore se lakh taruk se chahi mari gi manung sida tanab gi padam thamle aduga laiba lupa koi crore lakh taruk asina 2019 da hawdoki ba dum laba national infrastructure pipeline hariba crore chamaga lakh koi crore se lakh koi gi chamaga taramathoi gi adum laba project habtare madudra 6 lakh crore se amung invest tawani habagi wakum sing lai adu hari baleba si asset mayam si private company de pitok patar gati madu koi opposition ki market hari se privatization habdi privatize to khore masi ownership si kano de sakhar gani habagi wakum de private company sing sakhar ge habagi wakum ni but at the same time like on hari se masi privatization to bunate masi ownership ti lenga ta dumak legani masi lease to buni chahi taragi kungi matam kharagi private company sing da makoi da operate to na bagi kudong jab do pibani contractual basis the people have a argument have the narrative ani lai marmaduna hariba national monetization pipeline asita sengna masi monetization ki program la natraga pipeline la natraga masi privatization ki pipeline la have argument ani ni hariba argument si matang sita khana ne nu tang si impact news ki manu hol ke thamdaling se labir basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki chief spokesperson oja Chongtham Bijoy welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, CPI Manipur State Council State Secretary Oja L. Sotinkumar Oja Sotinkumar welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Spokesperson Oja Tilotama welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Oja Bijoy Oja masil asset habatare laiba ki asset class tarong doisi masi list the rent out torga masaki monetize torga kano to mujhe non performing natraga underperform oiba natraga loss making oiba dum ba enterprise mein apni hari mayam si koi companies ne private company de pitho kitar ga de makoi ne hen efficient oibni na makoi ne ningthina mathau pangtho ga sales tanjaba duga ultimately matam khari matung da lenga ta mo hanjalak ownership se lenga ta mak legani habagi marmudra masi privatization nate only monetization ni habagi ni but opposition na masi monetization nate masi di privatize to thokpa private company sing do yon thokpa ga chap manai habagi argument chaw na lai koi thaminegi masi ta sengna monetization ni habata dikaram khalgi monetization no thambiu ahanada apni global pandemic na maru witna India ra kawai affect with the brief hijacking. Total expenditure say 30.42 trillion oiram badagi pandemic manung sida 34.50 trillion dam toy. Adagi masakta apoi revenue se economic activity tawdramina revenue
Kaibo Hundred Geda, Ahambra, 18.49 trillion or Madagi, under say Hojik 7.96 trillion the Lagivo. Marakashla, Stiga Marine government now, Kenosu, Puri. Are the Aina hygienic अखोई pandemic अमल लगे ना कोई infrastructure development तबदी आते basic infrastructure से अभी की दमकता how की budget इधर 111 कोई लाख करोड़ जिसमें तो मबा national infrastructure pipeline दा layout तोड़ लेके अभी दा अखोई ये बनूं दा 2019-20s दी दा कहीं से सीन वो हो रहे बा 44 lakh crore infrastructure कोई चक्कर नहीं बजा दे लाइक वो आमगे any growth infrastructure is stagnant कोई रखा दी कोई growth ले रो अदगी ख्वाइदगी मरुए बा point को सही राज ना हम भी बता हाई से privatization ने वो वापम concept का सीखा पुंकेन कने होजिकी national monetary pipeline है बची हजना को ना understand तो भी रही it is very different from privatization. Hari masih concept baca 2012 ta apa Bijoy Kelkar committee na already recommend to bani. Ada sih same model sudah. Hujik lebak bayam generally se United States yauri, Australia yauri, Indonesia yauri, China yauri. I think country bayam so sih model sudah tahu. Kari gino ida lease the pitok pai bache ultimately sigi monetization ki process da len yaw deva aduna lease the people matam da akoi ultimately ownership se lease gi tam do lorga government da halak dori hoji khuda waina manipur di yindio akoi gi Imphal hotel na hana government na pura own torogale bahut din che classic group of hotel da pir bakanda magi service, magi quality, sathi ne improve tawi. Ada government da high ribe asset sinjibu run tawudri ba private party. Sina kogi upfront payment ne lamsam pigi doribra revenue share tawudri bra ada di matang ki kena gane. Jadi 2002 da apagi Atal Bihari Baswagi matam da Maruti Suzuki company se. Masih public na hari government na pura control tawri matamda mahaki worth magi value se 4,339 crore kan poiramme ada prime minister bas paina masjid hojiki model se apply taraga private player me yahon matamda khangau na magi value je hojik kenone rupees 2 lakh crore yawramne adugi se mathakta makoina employee tawriba is 16,000. Ada every minute Maruti car mari yon mangam. Masih tremendous growth se orang na paina bus paina 2002 to matam da. Ako yung opposition party digi akan bang criticism laki. La aga jo positive Maruti ko diok se yana vibrant reba niyam employee to ba sarkar da ako yung revenue ya baka ba unit to oil na. Sumay tong na अखोई इंडिया सिंह थुना सिगुम assets under perform to wa ada dagi lakom to पैसा लागतो mayam dagi ba ada अखोई economic term da brown field amade green field lena ani le brown field ji dia hana magi kan sarak polaga loin lerba management si public na tawo di private na tawo ni yam helish di apoy dispute taw durga su ya ta bane public na tawo management to barabar apoy kra lethargy ko ba khara tap manipur su adu me asset yam le rabi apoy khan sari sugar mill paper mill bamboo gi cha bagat jiri gi sigum asset ji government 100% control torida aya ma mut nga kane samai taw na brown field harina already saraba loiraba function jo hormaba aduga sigumba ji government na paisa ji maintenance ki tolo ki ano we hingida bhona bada government digi revenue akhoi budget gi paisa sum chat pache si government da ahu bo
burden na moeba. Infrastructure ano laiba future gi paisa kai thokada baje siguma maintenance ta manga ri sarpudi maintenance amadi adudagi lakwa revenue share torga private party na run tawjagi na government ko mi adaga ownership ki finally and always with the government later neighbor Manipur da palaga yen chi khoi bap tamina na ba akhoi Manipur da MST Manipur State Transport lam yam na chaw na talaga lari magi asset bus karke am yam lari adu wo thodona government da revenue profit karak gi keno se puti masigi hojikti function di kabak tawri masti da akhoi na private party na changsel laga government da upfront payment tawgira revenue share tawgira adaga adu re akhoi state ki budget Sakut Rangi Lakadabasi MSC Gida maintenance Kaito is a private party of maintenance run to the Rassano appointed revenue Kahan by Jay. Sine Hena Pagi state in the Kodong Chaneva. Sigumba Asset Mayamche Canada Port Zay Raz and Hadigum Mayamche. Machi Apagi monetized to Togadi. Ako'y India ki pandemic ki marka lay ba pali ba awa buno si khagtagi nate ako'y resources se ano wa infrastructure develop to the mateng pangane ba Okay, ano infrastructure develop to the mating pangani hire asset class tarom doi roads railways power transmission power generation telecom service yaure warehousing port paigadori ba FCI godown yauna mining gi koila gi mining to gi yaure natural gas pipeline gi yaure adagi product pipeline others ki yaure aduga aviation koi airport ki yaure urban real estate ki matang de yaure koi lam na chingba ki sodum yaure yum property sing have hotel na chingba koi gam gi makha dele and thang port sing yaure last but not the least sports ki stadium na chingba mayam su yaure hetare hari mayam si non performing will ha gadra yes adu hari mayam se liability were na hai duri project lenga ki ma ke degi na moi liability oi bagi na tie hojiki tauri je anova system hai kadra idea chi puthoga lebang se he na chapna bagi leba hojik ai point ta hi joge masai brown fill hill leis maina akoi green fill na som leiri economic singita anda green village na karita leitri ba scratch tagi haugudawa thong chaba lambi semba airport semba sigumba akoi infrastructure gi anda wo develop tagudum singida bank singida paisa loan pining deba private party le invest tawning deba matamji am sang chang da bani na madu gi damakta akoi gi resources se hojiki high riba sidigi generate to ba mogi investors in hana mamin uruba poaching che sidi investor ga akoi gi profit ka tan ba adoga magi management improve to ba performance hoja ba finally government revenue ka ba che masigi maru ga pan okay finally government the revenue ka ba habani tu tasing na high riba tongan ba asset mayam sin tongan ba PSU public sector undertaking ki enterprise mayam si lengang na masi efficiently manage to ba na traga administrate to ba ngam do sin bar morga lenga ta masina yam chawba financial burden na moire madu masi rent out to de hadi bhara da sanduki taragadi madu ni hena income generate torgani haibagi wafum ne thambiri si adu bo high riba idea si ultimately chahi kharagi wore sanduki to bo oibani na matam khare lerga high property mayam si high asset mayam si amu halaka to oibani na masigi ownership si government na adumak mapu oigani maramaduna masi privatize to budu nate must only rent out to bani have yo humduni matam sei odatlo to madala chage masi privatization nate this is not privatization but this is monetization through renting natraga leasing have you home like kamai thabini congress ta privatize ne have ni na no BJP na Congress na privatize na haibni be matang sida I panjarake hojik lai riba pot se samna hairabada ipai bu singna pochai myam ama akoi gi thambiramaga akoi si spoil breed tare akoi je maram di kai no habda thambiram be asset myam ji kai raga chakhalak pagi phibam ne bu ji lakadori se aduna masi privatization and monetization hoi wahi di english ki wahi phajaba myam ama seasonary adubu sigi section section wise pipeline the lady se or 13 point ebo ji pi ri natra 13 point pi si maximum important section mayam ma cover to greba road the railway the power section the I think every day koi day to day life si da koi na to season ba da changi ba pochai mayam the petroleum natural gas pipeline warehouse sida palli ba tarau ngoi maksi ai koi na pra ai koi na daily use story ba pot ngata ne ba adubu
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ discretionary ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯚ꯭ꯌू ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯐꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯦꯁꯟꯗ ꯈꯟꯅꯔꯝꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯦ either privatization ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ monetization ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯁꯤꯗꯤ totally ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯆꯥꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯌꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ who knows the private people will maintain the property properly or not adudadi kaigumba aikoida pura scrap oina pirakpa taragadi will we accept that or are we going to ask these people who has taken responsibility of this particular section to pay the compensation will we be able to do that adugumba question mayamam leiriba aduna this is risk taking business nebasidi adu risk taking business ida asuk charoba section mayamama privatization ki kutta sina thoki dori base adagi aina yamna nungaiba section am yauri se sida yam panjaningba ma petroleum dagi petroleum product suguma mayam je masishu privatization da yaurani haibagi kano ki monetization da yaurani haibagi wari tawrieba serial number 7 da adu masina takpadi hojik petroleum man hengalaiba petroleum product ki price hengalaiba adudagi laiba maduda depend tawriba pot mayam gi circle da ngasi india da wahaliba pot maman hengalaiba maduda depend transportation da depend tawrakpagi fuel charges ne haibagi fare hengalakpagi madu wahalaiba prajada harassment pirije moina sida surrender tawrije amrom da phayena khale si moi sidagi pot se fazana lokhapa ngamdre habji public ta surrender tawra abane base this means the government is totally a failure neva adu hojikta da moina aikoi indianas koigi kanoda term amada 5 years or the per annum haigadra masi if I'm not mistaken masida darkar lagi si 36 lakh crore rupees neva adudai da just 6 lakh crore rupees si katang men tawnaba honabasina kai hamen khatpa ngamdori no ba khoi gi section sing se adu hojil leiriba posidi yam important section ngatani aduna masi fail oisala aba haibase government ji fail oire haibani aduna isana accept tawbiraga lebak se pumut mutringai da mokoi step down tawbiraga anoba government ama form tawhandana praja chalaiba haiba sarkar chalaiba haiba government ama thamhan base india da india gi leimai gi praja singi afabo oigani haiba wapam je aidi thamjaningi aduna ngasi sida leiriba kano hujik panbigriba maruti udyog ki gadu Maruti Udog si ahan bada Sri Sanjay Gandhi na pusalakwa matamda Maruti purakadore gana tawbada yamna choba hue and cry like hiba BJP singna angaw bagi wakhani ga naga law hiba adugumna ba kano mane ba masigi section se adugo ngasidi Maruti Udog si kano gi koi honorable prime minister matamdu gi Atal Bihari Vajpayee ji na demonetization tawthoki bagi improvement leire ga na panbirak pase nungai maram di aikoina puzaramba pot ama makoina mukso further chain work oina develop tawbiramba that is interesting because this is a continuation but ai amuka hanna panjari madudi masida yauri ba section sing ase miyagi consent logo the section ngatani sida yauri ba mining asset kaise mining asset si suppose privatization tawthokre na khalasi ai gidi whoever receive the particular contract they will have least concern about the people in the surrounding moi ki maximum abstract orga loire haibasi da leiduine ba ade moi ki quantum masuk accept togani haibasi moi ki dit ta swede yaurangani na khalleba adana madu tawna bo hona rakpada madu dai to holakadu ba calamities mayam chaos mayam like natural disasters thing masugumagi control di karana tawgudabugi liability who will be the liable person to control all these things moi the totally moi the ki bataragadi aduga maduda leiriba koibada leiriba citizen singdugi awa anadudi kanana justify tawbigani adu hujik si port si privatize tawthoni haire so they can made it in any style moina apama mongda tawrakpa yai aduna masi apama mongda tawsalagadi any type of business
madudai black businesses mayam lakpa yabagi chances su lai baneba aduna suguma mayam se masi section ji chauman gre moina haitire failure oire hain high is section amani khak apikpa amani khak nate mention amam tawbada country si bu chalaiba ngamba budget puthokpa ngamba pot ngatani magoina se sida fail oire hena income lakna ba privatize to khokadori ni ne khalai je aduna sigi pot sing je chalaiba haitrabnina government as it is also is a failure so aduna masi matam chana mabham jana pura mood laga India se zero level the minus thambiram dringai da India gi lengak se moi thadok piraga lengak anoba ma sinna na bahona bibna phabra ai tanjai okay failure ni habne hujik pali balenga sigi BJP no chingba NDA lenga ga sigi failure ni hairiba asset mayam si tama to an public sector undertaking mayam si ningthina monetize to bangam da ba manage to bangam da na maram warga nga sidi hairiba asset mayam si private companies singda masi rent out to ba bhara da sandoga madudagi lakpa income apik pa 6 lakh crore khata sina koi sahi magi annual budget sahi India gi apun annual budget se 34 to 36 lakh crore ni sahi magi budget se aduna sahi magi budget ki yamna madu phaw yogdo ha tar madu 1/6 ha tar saruk thokpagi ama khaktagi chang khaktani hujik hairiba asset mayam se yon thokpadi natre masi rent out to thoga lease out to ga lakadru amount se am pick adu se sahi mari da lakadawni maram madana hairiba sentham sing asi tasingna yamna maru iba sector sing habdi road railways airports power transmission telecom na singba warehousing na singba yauri habta hairiba mayam si maru in a road kise 27% ni railways na 25% ni ani si am important oi ba strategic sector ni so hainari ba dum sector sing ni masi yauna list pithu kitar gadi hariba area ni si di already adum perform tori ba under perform so na tabadu makal gi sector sing ha tare masi yauna list out tor pasidni mayam na yam chaw question hangai si privatize tor bra ha gi wahum ni privatize gadi 51% si private koi company duna magi shareholder oidune en mana mapu se 51% oigata share gi mapu se aduga koi bharada sandokhi ba haiba sidana loina mo matam khara gi pithokraga magi matam dul waraga amu halaka dawni aduna mana bhara sandoiba matam adugi owner dudi karana oigada gi habi wahang lai hari matam dudi owner di bhara lori bimi dun oiduni mana caretaker oibnina aruga bhara gi matam dul wara matum dubudi lenga ki adum pudi oi habi wahni aduna so sadaina oja so tindala chani se masi government के failure ने हाइबगी कांग्रेस के आर्गुमेंट अमा लाखपगा लोइन ना प्राइवेटाइजेशन नि हाइबगी आर्गुमेंट अमा सु लेरी अदबो हेन मरु एरिबदी हाइरिबा लेंगा की मखाद लेरंबा सेक्टर मयाम से प्राइवेट सिंग ना मतम खरगी ओइना चलाई से केबरी तारगा सु नुमित सिदि कुंथागी अतगा कुमंगागी चलाईगी बा तारगा सु मसी कोगी सोशलिज्म बु रिजेक्ट तोरगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिज्म बु प्रमोट तो बादु मखंगी खोंथांग नि हाइबगी मियंग सुलाई ओजागी करिवा हम थामेंगी आर वी रिजेक्टिंग socialism and adopting capitalism? Oza Sotin yung audio ang taon to biuza. Unmute to birong mo. Oza Sotin yung audio si ang tahay biuza. Oza yung audio si adra malo oza. Okay. Ozagi se audio yarakan dai marak tamung laksa rake hujiki wenadi ai uza bijoy ta laksa ke uza government uza Sotin yazare uza hai biro akoi socialism yes uza Sotin tazare socialism reject taroga capitalism accept tobagi embrace tobagi wapum oidori ba kamai thamdini uza akoi ki like national monetization pipeline ki policy se the Chongtham Bijoy national privatization pipeline ke अभी बता तो जाए भी बता पाए ना एक बात सही था सोशलिज्म की उन्नत देना बता कैपिटलिस्ट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट से क्या ना वो कल भी दमकता मरुओ ना देखो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में आमगा लोग थोड़ा बा अदब कोई न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी ये बनूंगा क्या ना पिछले पर फोकस की बनूंगा अदब देखो ये मरुओ बा कोई थोरम कोई तरह हम दो इधर संसार लेबर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से मशी नफ्से नहर गदी कोई पब्लिक एसेट से मशी कोई मियाम लगी लूट तो बनी से मशी मशी की पार्टी बीजेपी लेंगा से सत्तर से कबने आइए
Baruina, we may have Kangabire. And the young Satiramo COVID election, Sigamanunda. Then we are the Shigi Poti, Linga, Sina, privatization, Yan Satin gave a job. Kajana, if Fugamatoi, Shana, Lupa, Mani Muta, so diamond in the Getagi, Basilo, the private. Privatize the Witabuxi, young with the tension industry of the private Sinapewale. Petroleum, but Nabaratno. She's all I am almost privatized Tora. Adulena, agriculture, Toxin Mayam since there, and the farm, low farm bill, talking to the privatized of property by a place of the bill. But under low toxin share, she am going down to it, but high point you move the quite back when a completely trade. Shen Mange, other private Sinaracada, a way Yamatina, a way income here, Lapung Bani, Aduna, a way 6 lakh grow, say, say, Manunda, Tano Munisina. But the beauty pointing share, where we come there, but to the 26,700 kilometer Sangba Highway. Lupa crore lakh Magalishing Turkey, Sigi Shima, private citizens. 400 railway stations. 150 meters. Adu Basai the Lupa crore lakh Lishing Mangagi, Basi private citizens. 42,300 circuit kilometers of power transmission. She private citizens. Equity, Basi could point 67 lakh crore. Adulena 55,000 megawatt hydro, solar and wind power generation. Shigishima, point 0.32 lakh crore. Adulena 1,000 kilometers of national gas pipeline. She 0.024 lakh crore. 4,000 kilometer pipeline of IOC and IPCL, CSU, 0.22 lakh crore, BSNL, MTNL, she towards Kano State, 0.39 lakh crore, she airport, Kano say, port Tongan Jahaz port Sisu 0.034 lakh crores 160 coal mining project Sisu 0.32 lakhs for 2 sports stadiums so 0.11 lakh crores Shenpam said Bashahana Finance Minister Weramba Mr. Chidabaran Hari lakh crore Tarkoto, but the same body, but she Piluse, when bigger the share, but she grow charm again, but I don't think Sakana was in Lenano river or Sikai. Holy Topanel, Holy Pitopanel, Holy Parashapanel. Private corporation, multinational corporation, in a kind of Pitopanel. She Manuka income share, but she. Like passing under COVID election. Our Taiba, budget, the life of the life from 60. See, the cook from the weather, hyping up from them. Nobody, I call you like a Spider, BJP trade union, I call you composition, Heidi, BJP Maxamaki, trade union, BSNL, Haideva. I call you Shagi. Then Gaidali Persana Passe, but she Yamona, you talk company, but she have a Tokena, BJP, and you cannot comment away. Other than you may have seen Sakat, by you, singing to Magi, Mas Branching, but when she misses the work of the gas, BJP, trade union, trade union, Magdona, to put another. She like what she had the tongue Kulumtoida. Agaski Kulumtoida, because Parliament, the finance minister now. Now, talk to you, Wadi. Adubu, Tabukti, February, Kamiana essentially privatization, Tabuks. But said the Sabi Railway, Sarkari Karmasari were made, but the Tabusuri President, Nakaya,
सिंग प्राइवेट तो थोड़ा कांदा मोई सर्विस सिक्योरिटी वाले इधर तो लोकल माइट तो लाकने वही मुकई का माइट तो लिखते नहीं अगर तो में सिलेंडर पीने को कैटेगरी मैम सिक्सिगे नहीं मतलब प्राइवेट सिलेंडर पर कई ठोक लगे अगर मैं शेयर खाई तो नहीं सरकार की स्कूल तो ओजाओ इबा कर्मचारी मना रुपालिशी आखे प्राइवेट स्कूल तो ओजाओ इबा कर्मचारी अमना फादर रुपालिशी तरा हो सुमाइना हारिबा पॉइंट तरा उदोई से बसी प्राइवेट सिलेंडर पर तमदा कर्मचारी लाख कया की पुंची कर तो सिंमी लाख कया की पुंची कर दौरे अदुश मथक्ता अदुगुंबा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अदुगु लेना अखोई भारत की जौर कॉर्पोरेट मैम से सिंगी मींग कई नो मोनी प्रॉफिट बम होरग सागत सेंदोंग की समाज दा मोइने से या फलो होना बने अदुना मदुदा तुंगिबा अखोई ट्रेन सर्विस तुंगिबा अखोई पैसेंजर सी मोई भाड़ा दो असी लुपा चंगा लरबदो सी प्राइवेटाइजेशन मतमदा लुपा लिसी यरो लंबी सलीबा अखोई बस अदुदा मोने सेपा मदुपुना मक्सिगी चोंगी पालन खाना पछेनिया अब पानो हिलकदे मैं अपनो थेनो बिरेला पेट्रोलियम की प्रोडक्ट से मसी हंदक कांग्रेस न पानी दा लुपा हुमगा पिरमे गसी जी कांग्रेस बीजेपी अनी सी वोट की ममन हेदत त हिदाना बय वाले कांग्रेस न पानी दा बीजेपी को न पाले अदो हुमगा पिबो पेट्रोल से लुपा फुदान दान याय बनते बा बीजेपी न पालका द लुपा चाम हेदत तो बय वाले डबल ले दलन याय बने सुमाना ओलम पुनम बके अदो मसीदी पेट्रोल की प्रोडक्शन लनाय नशिर बस लौरी विषय पर करी हर लौरी वैक्सीन कापना बगी अदो को लेना सिंग नवंबर थाबो पे पीने बगी बदुई द मक्ता कना दे तौर लौरी लेक तलार सिंदगी पेट्रोल की ममन दला अब ये मत तौरे मैं आपको अखन क्या कि टैक्स में हमें इम्पोज तौर सिर मरम वरकादा कोई प्रजा न तारे में शादी के लो सिंगो में पैसा या अदो रे अखन क्या कि सी अदो शवतता पेट्रोल द सानरी बलनाई कॉर्पोरेट मैम सिचिदा लो भी हेदो मैम सिंगा सिदी भारत से मरुइना मतलब ममदि सेंजाव पाइबि इमु मुद्रा मंगा हेरमे कांग्रेस पार्टी गसिदी सेंजाव पाइबि इमु से मसी कुन फादरेबा मी खरना लोइना पुनः मकी दिस मतदा yang lai koi le pa ko lo sen loina privatization aduna makho pan ba pi bada maruina American samarajyavadi na shanar pa toksil paya multinational corporate paya magi toksil paya sina maram workanda maru koi yumbi bakho privatization liberalization globalization सिगी थोक्सिन से बसिन बरम बोरखांदा पृथ्वी चोर बा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट मैम शिक्षा कोई भारत तो थुजले भारत से बस असो कंपनी मैम मेड इन इंडिया हर बय वे इन द कंपनी सिबा नॉट कोई साउथ कोरिया की कंपनी मने सी मेड इन इंडिया हर का दा कोई मार पुथोई कार मैम सिबो कोई इंडिया की पथोक ने है आगत मारुति सुजुकी जापान की अरे यार अमेरिका की या उधर में कहीं कया की मेडिसिन वही कंपनी में आमा मेड इन इंडिया आएगा कोई बात सारी सी अप्लाई में तो करते अदुना मशी लेगा से कई पास राउंड से सदन था बता मशी लाइबा कोई साथीवा पॉलिसी लिबरलाइजेशन की शोरी के समापन फुगमापन दा अदो भारत की पार्लियामेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में हमसे फाइट तो उन बगी अदो मतलब दो सरकार प्रपोज तो कोई लेफ्ट की कब थोना लेने थे लगी अदो मरम वर्कांदा मपान की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में हम सब में अदो वैसे नहीं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पूरा अमेरिका की जापान की फ्रांस की इटली की अमेरिका मगी वैसे लेफ्ट ना इधर भारत से दमागे कंपनी में हमसे चली भारत से कनाई ले बाको सेंजाव पाइबा मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी की मधुगी मखाने कोई नजरा इशू चाव फंक्टरबा भारत की प्रजा करोड़ चावगा कुत्रा सी मनु द करोड़ मफुगा माथोई दी लारे भी पक्की मखा दलेबा अवाम कयाना कुदों थिने और सी भारत श्री मोदी की लेगा कि मखा द सी भारत करोड़ मफुगा माथोई
crore marfu mathoi charani shun sa fakre laik tam fangdre la nar lai fangdre shiningai litre chaningai litre sida maru hoina shinyam di karadi lo petrol number hegal karadi bishalo lair Okay. Okay, ultimately, lair basing da, Monetisation pipeline है बस इतना वो करने पैकेट को तब तक करना इंटरेस्ट ना करना इंटरेस्ट तो इधर ही ना भारत की जो पाइबा मियोई कुछ करेगी लोइने ना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन करेगी Okay, private companies capitalist part of development वो तो यार capitalism have the sense of privacy yes sense of privacy na chalai badu makhal gi society ma leba mor pa have tare madu gi film the sanction le have gi wapam ni maru ina multinational companies sing ma palam di lakpa so so companies sing na tra india gi lejeri ba maming le ba company khara have tare hai mayam sing asina leba se gi so so asset mayam si road ki oi bi hai railways ki oi bi hai airport ki oi bi hai port ki oi bi hai mining ki oi bi hai power electricity ko bi hari mayam se mako loina faisen ki targadi mako chalai targadi madu ko sense of privacy gi oi ba dum la ba am oi gani adu ultimately hari va asset mayam se len tum mayam se mako na chalai rak targadi madu chalai rak matam da madu da maman hengel for example lambi ar se lambi da TOT है ना toll operate transfer है दी toll लाउरगा operate लाउरगा कोना मुग लेंगा कभी चला पाए बने तो वो हर बार चाहिए मंगा आम तरा आम मकोई ना पार मतम दा हेंगला का तो बट toll tax है बता लंबी दूर थाऊ बगी कोई tax भी वाहे बता रहे लंबी सीजन है बगी tax मसीदा दा मयामो में हेंगला तो मयाम से toll tax थी बगम दबी आवाबा मैं उन्हें बगी क्यों लेरनी railways की सु कोई railways की ममन मयाम हेंगला बगी तो में changes में आबंग साइकी कोई job insecurity लेर पे या बगी खुदों चाहता मयाम लेर पे या है बगी वापम न चिंग बम मयाम से लेबन अमर बरगा कोई sense of privacy की economy में वरका तो रोबरा अगर sense of privacy का लेबा कोई लेबा से पिथो किधर रहा है बगी नुनांग बसुद मग लेने है बनी on the operate तलों से क्या प्रक्रिया चंद्र के impact निस्पु में तारों लेबी Manipur from 9:30 a.m. to 4:30. Classic Hospitality Training Institute, a unit of Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited, initiated by Classic Group of Hotels. Admission open for 1-year diploma in hotel management and 6 months course in food preparation and culinary arts. For free counseling, visit us at Hotel Imphal by the Classic 3rd floor, North AOC Imphal, Manipur, from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. For more details, please contact Classic Hospitality Training Institute. Phone number 690-935-8685. Welcome back to the Manu Hunania 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manu Hunna the Kana Jeremy Basi how Kiba August Kitang Kun Go Humdo in Tokaba Numita Lebasi Finance Minister Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the Kiba National Monetization Pipeline NMP haiba asigi matang da khana Germany haiba pipeline asigi monetization pipeline asigi makada leba asigi asset class antarga sector leba asigi lenga ki makada leba public sector undertaking gi manung chanba habidi leba asigi miyam dagi tax dagi khongolakpa senthom singna sengot khiba leba asigi tonga ba business tarom do habada business class tarom do isi private sector the private companies singda foreign digi lako ibi ai letag leba asigi han digi lejaba private players nga habada makoi sida bharada सांदोगनी चाहिए खरगी मकोइन ऑपरेट तोरगनी मकोइन ऑपरेट तोनुगी दमकता चाहिए मरी सिदा हंदक चाहिए दगे होरगा मतंग चाहिए 2025 फाउ की फाइनेंशियल ईयर है बता रहे कोई मार्च 2025 फाउ की मनुंग सिदा चाहिए मरी सिदा लुपा करोड़ लाख तरुक सी लेंगागना जनरेट तोगनी है बगी प्लान तोरी है लुपा लुपा करोड़ लाख तरुक असिना लेबा सिगी तोंगा बा बगी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट इंगे इन्वेस्ट तोगनी है बनी मरुना 2019 दा होदो किबा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मगल अनि ने बता रहे 2019 दा होदो किबसना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मसिदा मसि करोड़ लाख चाम तरामथ होगिने मसि मनु दा करोड़ लाख निफु मरी गिदी ऑलरेडी थबक से होग्रे है बगी वपन चिंगबले अदन होजिगी सोंद की तांगद्र नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन दा की तांगद्र लुपा लाख कोई लुपा करोड़ लाख तरुक सिना सो कोई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से दा लुपा करोड़ लाख चाम तरामथ चंग दा बसि इन्वेस्ट तोगनी है बगी वपन चिंगबलाई अदु हारिबा थौंग सिना हाइब तारे मसिना मरम ओइरगा लेबा सिगी लेंगा की मखादा लेगे द बादुम लबा लेंगा न कंट्रोल चोगत बा एसेट मयाम से लंतु मयाम से प्राइवेट पितो की तारगे दि मदु प्राइवेटाइज तो बनी हाबी हम दु प्राइवेटाइज तो हाइबिस ददी
private owners udra mapu oigadabani adu khoi lenga paikhlai ba pipeline asidadi matam kharagi bara sandokpani mai bharagi matam do loira matung sida lenga kamu halakadabani therefore mapu si lenga na dumak oigani privatization nate matam kharagi oina sandokpani contractual basis ni habagi arguments ngai hariba arguments matang da whether NMP national monetization pipeline asi privatization la monetization la habi matang da khana jamni matang se uja biju da lakse uja lengang na paikhlai ba national monetization pipeline se leba sigi already kogi khanga laga le raba natra masak khanga ba dum la company khara da sat khibi aba pi khibi aba project ne habi wafum sulai kamai thamni uja hojiki akhoi gi panelist ani ngang bi gi da aina hygienic da di kenone 2012 ki Bijoy Kelker gi committee gi report che machi kitam par ga lakti radi jam nungai rang gadam ni hojik akhoi gi privatization ga hojik monetization ga ani se public ka confused tong no ba ngangi bra natraga panelist ani makse confused tong bra privatization ga monetization hai ba concept ga ani zik ena bane ada hojik committee sigi report ki matung na government na paikhalak pani ada ga sotin sahib na haibi gi ba masidi ina konda capitalist multinational kai ngangi me do maduda aina refute tong jeni badi communist na pan ba jinada sigi model je chap chana chadri ba adu di communism sina jinada capitalism support awi haibi gi doringa adagi amu omang da ibe metil to mana hagi bada yon thokwa adu to ba mayam haibi gi adu factually aran ba wam yaw hi ba sanjay gandhi na maruti udok porpa matam da akhoi government publicly control to bani matam da akhoi BJP ne yang kana law khong to gi adu laina hygienic badi sanjay gandhi na maruti udok porpa matam da BJP pokri sindang hek ka je khar chum chum ngang bi di bhamna sarga pangang ngang ba se ai masda yang kana yongning de atopam na akhoi gi Manipur da akhoi anak da midna ubo keno sida ngang na seba Manipur da akhoi gi Manipur electricity department lady ge da akhoi mai gi phibam se kamai tarme hojik corporation amana pai gre adu pai ra mat da akhoi kyam improve tawe adagi sotin sai na so akhoi government gi school ga private school ka government school jira tolop yame government na control to bani wai quality kamai tawe akhoi parents man na private school da tha na bana kyu leng na ri na kari no sigam bo wakhan ji khara positively khan bi wo aduga hojik ta wudri se ina kunne palaka da ambani andani tare india da ina kunne ambani adani na tadi leitrabra sigi wakhan khan bi yo classic hotel je ambani da dan to bro hojik keno se akhoi gi ifa hotel je classic do hotel akhoi gi dr w na chairman no gani mana ran dar je ma se ambani kari mari le nage ara classic hotel gi quality escalation di rasu janing gane ba ara ga hojik tawdari se monetize tawbo matam da lawdari party strict akhoi agreement mayama ina rakadari masigi agreement sigi manung da government na strict monitor tawgani ba strict monitor tawrabadina masagi ibe matilo tamana haidi giba SHL lotion maga hudu ongdra haiba kaina question do mado bhamna sabade arise tawde adi subada lebak sigi law labor law ngap torimni green tribunal gi labor law mayam every law si nga aga taru kudur neba ada Manipur da de India da public sector mayam under perform tawdi kana gi legacy no Congress government gi legacy neba Congress government na public ki kanu mayam se law railway khangde ama khangde law na ma function tar bare ai raj da question ma hamjege hojik imphal da gi Delhi da pari flight mayam da government na operate to airline hen nuai bra private airline hen nuai bra akhoi da pam si kari no India gi lair of public da world class infrastructure gi kana ba do phangning bane ba madu phangna ba tar pare akhoi gi national infrastructure pipeline gi 2005 phagi target da crore lakh chama ga drama to changa sigi asuna kari do bukai da hari do crore chama ga drama to do madu ko lakh chani laiba paisa akodi mak aham bagi phase madu da hapsan gani hai bane ba adala kamai tong dana crore lakh taruk na du kai to kala di ya ne khoi bhab ta bidabra natraga public da confused tong na ba tawo male ba oja habitu jang sagi asset mayam se 100 lakh crore gi asset
aduga ngasagi communist ki hamne bi war gi against capitalism gi against nang ba adagi logam chawa adagi senjao pai ba tau le di akhoi lebak chi chaphat roi ba all is the communism capitalism ta atai ism ke asu lagi ba nationalism hai ba am su lagi india ji chaphat ba ba ada india se mapang kan bai se military power ngak ni apote mari le ba economy su khat pa adagi india gi citizen mayam gi पैसा पाके मपांग चंग यारो को देबा ची लोइनमक कंसिडर तोरगा होजिकी नेशनल मॉनिटरी पाइपलाइन से नीति आयोग के आयाबस यावरी नेबा अदना पब्लिक ता अखोगी हाफ ट्रिप से नांगबिगनो सेना सेना डिस्कस रिपोर्ट तौची अदगा इ राजदसु अमुकने रिक्वेस्ट तौजरी करिगम डिस्कस नि पीरिबे टॉपिक से सिंगी मनुंगा आइदना तना राजु पैनल सिंसु मसी मनुंगा कन्फाइन तौबिवा political propaganda ngana sira pangang ngana che ichi ya ba amu bore mathang sei uza Tilotama da lakse goza ngasagi privatization har ko targati na to yontho ki bahai bata ke privatization de 51% of the ownership si private lowri ba company duna 51% jora kanda yes madu privatize ore monetize de khanai ba se yes okay madu ki question nai lakse jo satelo to mata privatization have matam dari ownership se 51% of the owner yam drop the 51% je mokoi no oigi duna have tare aduna sidi hari monetization ki process ho ji pauda hari is de ko lease out to bana ta rent out to gi wafam ni matam da sai sida privatization ki wafam du like te ta sell out to gi wafam du like te have argument ko ta menu sell out tawdragasu masi system asi privatization gi achoba mami matari the mingol da phajana monetization na haibagi wani aduga ngasai gi aikoina atopa points in refer tawdragasu mamangi books mayam ama refer tawdragasu ki wari thogi balai bak sida leinari ba aikoina day to day level ama tenari ba condition sida khana bagi miyam gyam da han se haibani politician akoi mayam na nainaraga debate tawaraga miyam da प्रजा सिंह करी इन्फ्लुएंस लेगे है वो खंगना से है बनी अदु तातुना मियाम की होइबा चम चब्बल लैंग्वेज है बतारगदी मसी प्राइवेटाइजेशन क्लियरली प्राइवेटाइजेशन तो न बुहेना फगद्रा है न खले मरम दी करी नो हायरगा सिरी 51% लेग्रे अनदर अमाउंट दगी अपनी इनकम के आकागनी है बगी लिमिटेशन नंबर करेक्ट फिगर तो बमु ले रखा दोरी पे अदु दिना तना सिटी अपन सेल आउट के प्रोसेस लेग्रे है सिटी मसाई की 100 crore की मथक्ता asset लाख यारी बपोट सी एकोइना either lease out तौरसु अदगी privatize को तौरसु ताव लाख यारी बपोट सी यामना low income ता तौगिरी सी करिगिनो हाइबो वहां कुने कोइना जरी जेंगसी यामना हदबा amount ता करिगिदा मक्ता तौगिरी बनो पोट असी अदुगा अदुगी सु मथक्ता हौजी every step दिगी अकोइगी गमेना pandemic सी दा लोइनो depend तौदिबा मतलब failure लाए pandemic दा एंगल अमदा फाइनेंशियल मूवमेंट हेक्ट्रे पैंडेमिक ता ताइनगनी अदुना मसी अखोई की पेट्रोलियम ममन हेंगलीबा अदुदगी अतोप कमोडिटीज मयाम अमा दिल्ली यूज पोर्ट मयाम अमा अखोई दंगसी ममन हेंगलीबा अखोई की चाना थंगनबा पोर्ट ममन हेंगलीबा पोर्ट मयाम असे मसी प्राइवेटाइजेशन से लाखबा तारगदी इट बी कंट्रोल्ड बाय सम सेक्शन ऑफ पीपल अदो मसाई मोनेटाइजेशन हायरगा सम इंडिविजुअल की कुत्ते अखोई बिथो बिनेबा इट इज सिमिलर अदुना मसला का सुखेना बकया लाइके प्राइवेटाइजेशन लाइक मोनेटाइजेशन इज सिमिलर टू अस अखोई गुंबा मी अमा ददी अखोई मसे सिमिलर होयना लौजै अदुदै मसे द ग्रीन जोन होइगेदा कदी जोन होइगेनो हाइबुदे अखोई मखंदे अदु अखोई नदी मसे अखोई मानैना खली मददी मसे थबक असे मी अमा द सिनग्रबनेबा अदुना मी अमा द सिनग्रबा मीदुना करम मोदा तौरकदगे अदु अखोई मोइगा यानगदोरिबनी सही अमदा नई इंटरेस्ट सु कारकदबनी हाबदु अदुदा सही अमदा फॉर एग्जांपल अखोई द 20% कारनी न कलो 20% सी कवर अप तौनना न माना सुना कंद थबक तौबा मतम द मिंगोन द वेजेस मे अमा लोकल तारबा एम्प्लॉय तौबदा एम्प्लॉय सिंगी फीस डिडक्ट तौरक तारबा अदु तारगदी मसी पब्लिक हरासमेंट अद शुगम पे आप कंट्रोल तौबी नबगी नत्रो गवर्नमेंट न अमल लेचिबो गवर्नमेंट सी जो अतोंग अतोंग द सुम थंजलगा मरुप सारगा चटके हाइबो रगदी करिगिदा मक्ता अकोइना अकोइगी मिसु को खलगा लायरबा प्रजाई को म्याम कनियो लायरबा प्रजा कन्ननबगी द मक्ता ने ngasi गवर्नमेंट न चलाइदिबो ngasi प्राइवेट स्कूल द थाबा ngमदबा अंगांग सिंग गवर्नमेंट स्कूल द थारी स्टैंडर्ड लेगेरा लेगोइरा अंगांग एकेडमिक स्टैंडर्ड मार्क्स दे अदु तो पुनः मक्सी प्राइवेटाइजेशन ओन के तारगदी ओके वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पीना बहोना बदा मधु की बैकिंग द अंगांग सिंग दोइना
natragana whoever is going to be employed in that particular section copy do bribe mo koida tangak ko matamda ikoi moi ki ample amount of kano moi ki salaries ki do bribe privatization haiba digging aside sigi lease out haiba sigi poch la ki batara ki individual to the loan depend ro kadori ni batuna sida government na lai raba praja bu kanna ki theory je krai le yauri ke sine point adun masi lai raba praja kanna ki theory me adapt honi adagi sigi punamak sina thoki kadori base ko ki chum so sina thoki kumbani for the last 70 years Congress na rule to ko matanda India da kari tawram ki hai adu ko ti pali government na India da lai ni asset sing ji lai ni ba ko sing ko ni masing ti ba airport adu adagi gana ko ki gano railway station adu ka hai base kasi ngarang sagati pe airport yam ko for the last so many years lagi sadana lai ra ba mayam ne adu sigi asset mayam jim ko na lease interest na daiba chalaini hai ba taragadi yungi irandu asset pe yothoga sani hai ba kaido bi da no mo na yana shopping ka dori wa pum aduni nasi masigi podasi ngasai hai bi ko China da adu ko mam pum da masi yamne ekdam towi masi ki chalize oi bi wa pum na sige gai na adu ko example ni ngasai privatize ko ki ba matam da lease so ko ki ba matam da kari Iran thulake hai ba do handak Shivaji International Stadium Mumbai da ko uri duni kari ming amu ka point na exam to ba mi city karano ko ba taw ko maming pan badiam chaw ni maming pan ro naduna madu ki ming da ko kadri airport na ke ko matam da public na mo horak na masigi international airport na ming change to ya roi hai na airport ki jen thubai na ba ko chai thubai na madu ki mayam public na hawat ni agitation to ba dum thingna biram gani aduni mase rasu mase kaya na public na kasu appreciate to that means because in this particular column there is no space for the poor people aduga akon thanga da di India da di maximum akoi ki lai se India ki population di 18% ki poverty line da lai rim de India se agricultural production agricultural depend on privatize to bagi wafam city already akoi private company da sina basri hujik su jana Mumbai gi Maharashtra ki batang thambi mata koi Pune to Mumbai express highway hai batar bache koi privatize to raga Congress government hai batar masi chalai badu makhal gi express highway ni aduga koi Congress ki matam da koi railways su koi privatize to bagi thabak se dum hore hai batar par bana privatization for example hujik koi telecom service da BSNL MTNL hai tar BSNL se loss making adum business am kan etuna loss story ba mangi ba assets hai batar amang pori ba ka hadi profit for the business sing si hena monetize to nuge damakta private players in the p bata kari kai ba lebage madu koi privatize ni na to ki bine han logo duri pra masagi ipina private company na ito ga Mumbai Pune gi express ko na property matuta la ko ingam duna pradag na decision na ba state ni adugum na ba utility program ya among decision na bagi na tham ki property property amount ni aduga decision la iba pot se sidi adugum akhan na ba mamma state amada amakha privatize no ho na ba adudagi area amada section for example Manipur da hairo Manipur classic hotel si mag branch hana na Imphal hotel si kitang kano to re maintenance wat le hai da na gamendal da ubse ko maintenance kitang wat le hai da na Imphal hotel pithui adu pitho ko je hoji upgrade to re am ingi jana chalai ri asigumba section ama ani adumai na pi da na khare unique oi photo di phai cd 13 item ne ba cd pi ri se 13 sector ni bokji pithui se apik adu so apik ba factor apik ba sector amat na te cd pi ri ba me am se adu iba taragadi akoi government jina hojik lai ri ba pot si karino government ji karai da achievement na mige for the last 7 years mo na rule to ko matam da sigi port me am si downgrade we level chi marang kari gino si ju congress lai ram bagi congress na palam bai ne na congress na taina bi dori brai ba congress lai ram dra ba adu ngasi ki pandemic lai ram dra ba adu taragadi ngasi ki BJP sarkar je taina bham ta dana ya wa do male okay matang je oza Sotinkumar to oza no sai koi LPG ki wafam hai tar liberalization wafam abda hai jo okay have you tentam tabiro Madam Tilotama hai ba privatization ga monetization ga jab manai na hai ra gadi masigi business je ai madu da react tawning dre
aina hajri point yam kena bane Manipur da thai de dagi Congress palle sorkare asi ba unit yam lai spinning mill khan sari sugar adugi sugar mill paper mill sai bagan si mayam je public run to bose BJP gi matam dagi nate government na Congress matam dagi run tar puri moi je pungsi chire moi je ingat na ba kari road map to bigade MSC ingat na ba kari road map lai akhoi Congress side agi akhoi giren da chief minister werka da MSC bus kara run to hawali aru MSC na matam ba Manipur ki mapa da sa pasi MSC ki bus tane private party mayam da golden travel adu da permission pirega sigi line je channel me aru MSC muthalle mapa da lai ba MSC ki deba put lai ba asset mayam jon thoe adu na tari ko diro akhoi di non performing assets privatization nate ba puran ba deba MSC ki lam jon ba je kada gi ba okay ay oda so tin no la charge oda so tin poultry farm Congress ba to ka bai tar ni Isagi awak to pi ya min dum do salaga baba da afaba pi ba salaga afaba sawa ya roi ba India oza bijo all blame Congress ta tawa ta me adu da oza bijo oza tin tama to se sa so Oje apa oza tin tama ay oza baru ta bro oza so tin sa tin oza so tin sa tin oza tin tama ta respond to quickly respond to matan ja pisa ke oza tin tama tentang tambi Hoi, Kansari sugar mill do one time akoi fail oire maram di kagino the raw material Manipur da akoi gidi generally akoi jaga se pick na maram oidne yamna sufficient ba supply ta ugum da bagi da makta mat do fail oire spiny mill kagi fail no number 1 no please aina dom da disturb to bi ang on da disturb to bi rakhi kanu spiny mill kagi fail no adagi bamboo oza tin tama ta complete tambi angi kamana fail no paisa kaya oza tin tama gi amta lotion gi oza aduna hauji Manipur gi kaino pai khala aba mayam ji MSME gi makha da da gi top industrial ka koi gi hubs mayam ma build tawdana koi gi kakching lom da da gi sona kanda kaino da Bishnupur line da tawkhalakna hauji hub semgatna mai magi pot chai pukhatna maside sida entrepreneur kaya life hinga aba mi myam thaba pire ise siguma mayam sidi appreciate to bitri de kari gi damakta no aduga ngasi Manipur da akoi gi handloom gi kano mayam ama akoi gi state sida chana ba base ama tawdana handloom gi industrial section ama chakana na bo hona dana ayamna adugumba hands free loom gumba dadagi international level loom gumba mayam am pusalaktana is the introduce to we mayam adu de kari appreciate wo bage matam da center dagi low floor bus mayam pira ko kai chakhange ba low floor bus mayam pira ko mama apa ma mo de pitho ga ma mur ga hagat tak collection okay asset mayam se perform tarta targati all right ko ye jige betri ozani maki jis collection jare lenga ki leriba ko ye asset mayam se perform tarta targati perform torna gi damakta matu monetize to mathau ta hai bani monetization ni hande kisi privatize na te pitho ki banate after na gi tenure ma matam ma le matam se lora matung sida lenga ta ho ala kadoni matam lenga ki ownership legene ne uza sotin kuma matam su kuno sangare matam yam le de uza sotin kuma tala sarke uza asa uza na high hiba liberalization privatization and globalization other LPG ki concept is not new in India da anu banate hai batare aduna perform to for example say BSNL ki hai tare BSNL ki loss making oriba enterprise hai batare masi revive to hona banatre hen efficient hen ke damakta private player da pitho for example Maruti Udyog ki example bibiri masi Suzuki ga partnership ora ga Suzuki na budi magi keno masing ji hen gre share masing ji hen dramana keno ownership se mana oire na lobby hai adu batare ga su hai riba companies na koi ngasa udana yam chingna jaram ba koi jobs insecurity le rakata mayam adum bugi ona tena bada habtare bugi yam na perform oiba company mo oiba matung sida mana so ba koi yam job employment so generate to habtare so we need a little bit of LPG hari bang sa liberalization privatization globalization gi koi amount se khara mai proportional khara job de mathok tabre sen koi ga sai oido la tile da uza bijoy sai na wa palis se adu rena do tapi globalization wa pon la kan oru socialist country sing communist party na saswat to le pak sing sisu was globalization era se mo yo adu bo Fidel Castro na mahara former Fidel Castro na ai globalization ya do adu bo imperialist globalization de ya ro
China the so globalization ira sa pa yam sa chela to boda bu boy yamaru think globally act locally si yamaru point na da sa chela boy economic zone me privatize to ba har but the you only port ma'am si masi atopa socialist system da sa thani port ma'am common ga na yam khela de adu lena multinational corporation ma'am China de invite to the would they say Kungili to boy film to go what can Kusuman Chinese government say could learn the Chinese government of see socialist system to give a card globalization era say the Tina Yabu Luina Aduga socialism to Sak Manana I go Kadabo Fidel Castro Palamba Adugo Cuba da Satay China Satay I don't know if I put tea Maru BSNL go for my trade relationship Satina struggle to report Maruina was it like was no one to want telecom service she the CD Moksha am blind hire the youth the telephone that was mobile mobile में आप शिकारी तना आगे ये private आपका नहीं तो मालिक ये जो multinational corporation में आप अलग और में आप शिकारी इसलिए दा BSNL से क्या किधर हिंबा को बता okay अदो है ना कोई की हाना तो ऊपर हम और मॉडल में आप तो मांग सीने अनु लेबर बस्ता में हम शिक्षे पर शिक्षांगना शिशु प्राइवेट ना लोइना कोई महल कोई प्रॉब्लम लाते हैं है ना जब का स्ट्रगल तोड़का देने का सब ये शेयर वर्कर से क्या शिक्षे अनु बचता मारुति की वापस शिक्षे कोई क्या कोई सोए हरियाणा कोई ट्रेड रन में हम क्या में स्ट्रगल तो भी क्या अट्रवन मधुदा तमाई फजन पीठ भी आता बा किंगर का था हर चीज जो वापस में शिक्षे अगर कोई सीधा मरुए रोजिक लाइव 40 कोई भारत से पृथ्वी की सौर से जो पाए वाले पाक से सीना सत्ताई बा मधुदी yang na pukul privatization adugo lena capitalist part of development is actually by भारत pukul pa adugo America gumpa Japan gumpa adugo toma पर कोई capitalist country से सीधे workers की interest था कहीं वो सब कोई तब हुआ है China hariba kadin China hariba uza matam su lete ai uza sotinga hai ba China monetize sarva okay India da Prime Minister Modi ne sarva na koi counter revolution hai bi yaning de ba uza matam su lete apne ai uza sotinga wang bi tanzat bi okay hai China ne monetize to apne yaar ke India ne monetize to apni kari yaar ke uza sotin please respond private lo shine to reko ai something again private shine to reko si ase kana nek tanduri no private to shine ba ye government country uza matam lete uza sotin ngang ko tanzat kitang bisa ke sa pagi manuki en lopani amal miya ngi chupa ka bodo kashame am si tanduri ne si ekoi socialist party de communist शासन तो बड़े पास सुताव तो दे मधुगी खेना बदो को साहब चिप पॉलिटिकल सोशलिज्म का अब इंडिया कैपिटलिज्म का खेना हाईवी रा इकोनॉमी के सेल तुम ठुम लाख मतलब दे मिक्स इकोनॉमी में मथौ ताबर से इंडिया का कम्युनिज्म प्रोसेस हाइड्रा इंडिया से पाम अमेरिका जापान रशिया की मतलब तो पाम कम्युनिस्ट की मतलब तो पाम उजा सोतिन की मसला है बदो लोग रिपोर्ट की बदो कोई प्राइवेटाइजेशन की टारगेट पे पता है बात होती पेट्रोल की ममन ट्राई बने बा बदो सो तौरो है बा अदना सिटा इंपोसिबल कोई द नियम द लूट तो बने हर चीज है कोई सबसे पॉइंट okay ultimately कोई मिक्स इकोनॉमी yes okay तो भी था उसी ने अदना okay उजा सोतिन की मार्गी ओपिनियन उसी जरा Sino que lo su pasi lipak state lipak da masi ki da lai bedi lai bedi pa khedali bedi ki masi che no okay ultimately lai raba singda worker singda awaba mi crore adu ba ani thau pi ne la tare bok pi pi
सरकारी ओके हुजे तबम ओरिबा अखोगी सरकार की अदुग लेना पाइरबा तौसील पुनमक लोइना प्राइवेटाइजेशन सरकार कदाई की थबक लो बितोस थबक सरकार ओजा सोतिंदा ए लास्ट क्वेश्चन ता हंगो ओके मतलब आई मतलब आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब पूरे ले रहता है मतलब पूरे ले ओजा मोबाइल से करम कंपनी की पाई ओके ओजा सिंह की वांग सिंह से याम सांग से कितो रहता है तसेंगा लेंगांग ना बुपायर का सु हारी बे एसेट में याम सी हारी बे एसेट में याम से लेंगांग ना बुपायर का सु प्राइवेट ना बुपायर का सु अल्टीमेटली नियम का वागा तबा वर्क तब ओइतार के मधु वाहन दना बा अरेंजमेंट में जो मथौ तागन बट वी आर इन मिक्स इकोनॉमी कैपिटलिज्म इकोनॉमी सुनते सोशलिज्म खतके ओबे इकोनॉमी सुनते मिक्स इकोनॉमी हम खाने में अनि सिकी कोई चाना रुक मियाम द बेनिफिट तो कता प्रोपोर्शनल होई बा वाले समय के मथौ ताबरा हम हम लेरी प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी नते व्हाट इज गुड फॉर इंडिया द बीजेपी ओके व्हाट इज गुड फॉर इंडिया प्रोपोर्शन दु यंग दे मथौ ताबने अल्टीमेटली बियर लंबी सपत बो एरो रेल तोंग तो बो एरो एयरपोर्ट से पत बो एरो मयाम सिकी अल्टीमेटली यस इंडिया द इमरजेंसी लाक्रिंग दा बरोदा डायनामिक केस की मतंगा जॉर्ज फर्नांडिस फागी दो करिगिनो अनुसिडिशन ओके ऑल राइट अल्टीमेटली मियाम द वन वी गोना हैव एनी प्राइवेट प्लेयर्स इन अपाई मतुंग द प्राइवेट कंपनीज इन अपाई मतुंग दसु मियाम द हेन वागा द टोल टैक्स वांगा द नत्रग ट्रेन की फ्लाइट की भाड़ा से हेंगल खता बा अतो एसेंशियल आइटम्स की ममन हेंग तो ओइतार के प्राइवेट कंपनी सिंग पार सिस द नुंगान में ओ याबी हम दुनिया बट प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन हैव टू दी हाई द कांसेप्ट से लिंक न येंग बा तो मखा ताना कॉन्ट्रैक्ट साइन तो मतमदा लेरिबा कॉन्ट्रैक्ट की पॉइंट्स इन तो करिनो है नसु येंग मतौ तारी हौजी की ओइन दी ओनली हाई रिबा पाइपलाइन प्रोजेक्ट से मियाम की पब्लिक डोमेन द लाखपनी ऑन द नोट गसी वन दी मनु होन के थम से माता शाल सिंजर के ngasi थरम से दा ओजा सोतिन ओजा बिजोय अमदी ओजा तिलोतमाना ऑनलाइन खुदांग द सरुक याबिदन थरम से थवा भी किबाम दी मकुमार के दम तो जाऊ मको और विशेष अमुख था सब लोग चेरी अप्रिशिएट यो जॉइनिंग मसले से कि मनु होने के थरम से कि एडिशन से करम तो उपयोग को खंडर पे आगने कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्र कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा ज्वाइन तो बिरका कमेंट हम दे फीडबैक था बिरक पे आगने well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjet